Сыл конук сүйрüге олох улу өрүхүн тохтобот устууда. Сыллары жакчы да конуктар курдук, сыдамнык ағаннар, субу түспетиен олорор алха культурна кийинтерилибиткемиттен. Тейиттер тейтен, сайдар сарсыңылах, сайдам айылгылах, алгыс атын сүген, саңа кемне киллер бит, биохон сыллах үбүлөйдүр, өрүлэх күнүн белиетир күммүтүгер, келен мааны ылжыт, болар гытыгар ыңырабыт. Биохон сыл алаха аргыстах артыгынан үбүлөй өрүлэх чахыгар, эхиэхара анан нехелекпет талбаталаннахтарын, чор коластахтарын, кынаттах үнкүхүттерин кенсере. Түмсүлэх түмүк нехелеген инникитин түстүр, соргутун торумнур, кылыхактах кепсеннэх, комогой кохоннок эр кохуттар быт, ытык кыржагаспыт Виссарион Акимович Гаврилев Тояртас, Петр Капустин, Револий Иннокентьев, Иван Григорьев, Егор Иванов, Валентин Иванов, Артем Никифоров, Николай Антонов, өрүлэх кеhe оғуқай түхілгетігер әгіні ыңыраллар. Кен туттар бир дойдулақтар бұд, түмік төлбәтін ылбай чаған кынаттақ ырығыттара, талба таланнақтар бұд, Илья Николаев, Лена Маркова, Ира Николаева, Татьяна Маркова, Саргылана Григорьева, Александра Николаева, Лена Петрова, Александр Емельянов, Владимир Николаев, Жолустан Павлов, ыры тойук үнкү бити түхүлгетин белех уналлар. Керебелие үбүлөйдәк күмүтүгер келен мааны ылжыт болар гыдын долгуя кетехебит.